kan video min thlir sak tu te in zawain chi bai uleh kalo nga hlem ZPM sarkar kan nei meka revenue minister pubil chanjowan Indian Air Force ina Lengpui la si phirram ale chungchanga press conference hi ka nga hlel te jingami ania ani hi thu dik soi turakarin te jingami ni boka chumini wangsuan a press meet na ina mi hi kan chiaranga kan en howanga tichuan chumi ma chuanin revenue minister kalchukta pu larot kima thu soile khati hunlai sangni som pakwa tanga sangni somni le pakhat inkara kan chief secretary pulan nun moi chungo vina hetilai ram shal chungchanga an soite ngai thlapot teang le voinia kan subject tur chu Lengpui lens kam hi CBI chuitir ni rose antia kan thia tangin Indian Air Force ne na Lengpui ram thal ani dana tlan pa chiar thei khobalang sa na sataka dan bo chiat na athenga ramla emo khal ani tu thu sarkarin danang taka khiat tir na preliminary notification anti ati chua atanga ni somsari chung lekin ram nei tu dik tak po ni lo boi pui tu te kuta cheng vai bel chia za somriat pariat zet pek chua vek man ania ramla kalpui dan acquisition process chak be record an hialin arin omani Lengpui ram nei tu mi pariat te mingin ram leina man compensation award hi siam ani line heng ram pariat te leikhom tu nia soi prom hing lian an hena aizol dc office chuan July ni somni le panga sang ni le somni le panga le August ni somni le paruk sang ni le somni le panga te khan abel khomin cheng vai bel se somsari zet mai a pechuaka abak som cheng vai bel che za som le pasari le noi som po zet chu ram nei tu ni velo aboi pui tu nia soi pu Henry larem sang a hlon mual ne na July ni somni le panga sang ni le somni le panga khan pek vek ania award compensation siam na ming tum tu ram nei tu dik tak mi pariat te chuan cheng khatma an chang velo thung ani kan chief minister pulal duma kai huai ZPM sarkar hian sabera an sarkar nu khan Indian Air Force ne na Lengpui airport hal atum hala sarkar malak dan assembly house a soi chua ani chum February ni somni le pakhat sang ni le somni le panga khan tuna Air Force ne ram khal tak chungchang hi chief minister chuan soi chua ka file muto sa reng chu ti to kipin a bench ani tin ro pui me takin asoya kun reilo te ru ko file chu ko kal le thotin man mo theyang berle dan tam takal kan le palzu chungin ma an lo la char zok ti alo lang ta ani assembly house sa malana ti to pani tho pu na tanga thathum po arang ma me ni som le panga sang ni le som ni le panga Lengpui ram Indian Air Force ne na khaltura da ang takala balak na masaber preliminary notification kan ti chu Mizoram sarkar chuan ati chuak tamaya aizol dc office chu ramla khalturen fiatna preliminary survey thokngal tur le ni som panga chunga len record ching fel vek turin he notification mang hian Mizoram sarkar chuan hiat tirna a hian thil tela man mo taka thil kalpui ania wangin RFCTLARR Act sang ni le som le pathum noya ramla ani dona ti masak ngai social impact assessment van tlang nun anghong donem mi puya har sanna siam donem ti pot chu kalkan exempt ania SIA kalkan phalna hi land revenue minister pu bilal chanjawa chuan hemini vek ni som le panga me sang hi le som ni le panga thau khan apom pui approve chuk ani SIA kalkan phalna revenue minister na pom pui ni veka preliminary notification ti chuang hal rumani ba ka hian preliminary notification hi dani na phut anga pon sa ani lova ram nei tu Lengpui khotlang huai tu ta khiat tir ani lova chanchin bua chua ani lova copy to a khanin official gazette ti chua tur ang chau pe ani bok ani
tin social du nei te ta na ni som ruk chung hun hon thin po ni som panga leka po toy ania aruk theyang pele arang theyang perin dan tam takal kan le palzu chungin ZPM sarkar hian Indian Air Force puta lengpui ram hralh ani theina tur hian ma ala ani cheng vai bel se za somriat pariat vel zet hu ram hralh boi pui na hi ni som sari chung vel lekin a bulatanga top thengin an zo fel vek man ani ZPM sarkar in midang ai thabik dikpik le felbik turami pui mana sataka an in zom nuwa Mizoram ram le skandalian beralo theng tamahi za tha kan tin poi kan tia man mo takle no sarum takamala ani dan en hian sarkar thunei tu sang atanga nor na na hle ti achianga CM le sarkar thunei tu te thuk takin an in rol ngei ni in alangani asam rifle biak in hun po party office atana in ngoi tu te hi party office leina sum tu konga an thanem ngai si zia mi puin kan hreveka Air Force ram tur leina hian diklo takalok na tel tu man tangai tu song te chui chuak veka dan anga khemna lek ko ani ngei na turin CBI chuitir hi MNF party chon kan phut lat ani hetianga thunei tu sang te non na wanga aru karala man mo takle dan tam takbo che chunga ZPM sarkar in lengpui ram a khal dan hi pu HC vanlal ruata senior journalist in a chui chiana chu thotan ni singa chanchin bua wanglai ni aron chuak ta emini vek tu thuan e khama chief minister advisor pu TPC lalven chunga chuan ZPM party office a soifian al tumin sarkar ya riat pui lova DC level a engkim chin felani MNF party hi Air Force ten he na ram khal tu chu ani tin thudik lo manga mi puiril roi koi atum suita ani kha man mo takaram khal ani theina tura social impact assessment kan ti kal kan phalna exemption din na pompui approve tu chu kan revenue minister pu bilal chanzawaniya preliminary notification me ni som le panga saw ni le som ni le paka khan ti chwa aniya lengpui ram khal hi ZPM sarkarin a khiat pui mai ani lova minister approval ngaya khal tura man mo taka mala ani sarkar ram lak na dan noya ram lei tu chu sarkar ani zela wangin lengpui ram khal tu po hi ZPM sarkar ngei ani a chief minister advisor hian mi pui ma khereng chungin thudik tok lo a soilui ani hetiang thudik tok lo manga mi pui ril roi sol ching advisor to chief minister kan nei hi awan doi thaka to nuwa chuan simto se kan duk tak meu ani MNF sarkar huna engkim ti felvek to anga pu TBC lal ven chung ana soipo thudik tok lo ani a MNF sarkar ma tang to in Indian Air Force hian Mizoram aram lak tur an dap tran to a central sarkar state sarkar indor ton na ram lak tur an dap ko lo rem ti sa in principle approval lo pek hi kalphung pa ngai ania dan noiram la khal tura mala bultan na tak chu preliminary notification chu atangin ain tran chau ani chu mei ni som le panga sang ni le som ni le panga ZPM sarkar ina chu ati chuaka ramlak na dan ding lai na sataka bo che chung le Mizoram in hungbik na dan kan nei te phei chu en kan vekin achak thayang perabo zuin rang takin ZPM sarkar hian a khal felta ani ZPM sarkar ding tir cabinet meeting mas sapera lengpui airport hal turin thutluk na an siam hala mi pui do dal na wangin an khal thei tari lo ani ting an se ome tuna lengpui ram tho man mo taklen has no sarum taka dani na phut ang po a puang san mi lova arugan boy puile ta chu khian zoram mangai thin lung aya sumringot an boy pui jok zia ti fi a ZPM sarkar malak chhozel dan en hian an puta zoram hi ahim talo tak zeta FCAA sang hi le som hi le pathum man ve an du ngoi chan po an thil ti tangin a chiang chho ta zel ani
Lengpui ram hralh acquisition chung changa hian ZPM sarkar ho tu ten midang pu mo tu dapa sarkar ma salama mi te ti diklawa pu an tumani chuan MNF chuan engtik lai point lepse kanin huama CBI kuta general consent pe anga anin soi angein CBI chor chuitir hi an ngam ngei tura kan ngaya an chuitir lo ni chuan man tang ei tu te singa an tel ngei ani ti na ami pui chuan kan ngai don ani Lengpui area a rama Indian Air Force tana lexipira ram an acquire an la chungchang an holak na te tun laya thil fel lo lian taka omani ti social media adat na sa a ni point kan han sui ve te wa information kan ni ang chunga chuan thil dik lo tam tak om nge ni in alam tlatani ulal du makhan February ni som di pakat sang di som di panga khan assembly ya tuas soya MLA zo na an san na an soi sa ma khan chuta chuan sarkar masa in hunsunga kulaya Indian Air Force tana ramla na turatana a compensation sang mai tam mai approved tura anlo betu asoy na le mantrang itum te po an omnia arin to aron soy lan na aomka chuta chuan hetiang an yawang hian abeyan sa kandani malak chun zom lo turin ganda ani atinani a mase asoy nulo ka khan malak zui na kha aom ta a malak zui na pang mai po ni lo lan acquisition ti dan phung pang mai po ni lavin man mo bak lenin nan ron beita a chuan emi lan acquisition dan kan nei right to fair compensation and transparency in land acquisition, resettlement and rehabilitation and resettlement and rehabilitation tika act sang som batum nuaya dan te po kha anron palzu na samaya anron pal bot adi bermay notification land acquisition hi sarkar kan omsung khan DC level te deputy collector level kan di laya kan lo handle ve to thin te le anhuwa company te kan en kola chung chuan coal mine te kan ne khang atran khan ram zal tak hectare za tam tak mo akhar ti pe chot asam te la ni chu ram te po kan la ve thin na ni chung kan ti dan pu ma chuan notification na chua ka chuan ram kan mamo chin ang te ti khan I kan han ti chianga ram nei tu zong khotlang fuai tu te VC kan tiang gram pansai an president ten ho tu te le ram kan lak na tu mi zong te le sarkara land acquisition ti tu ram la tu na turata na an ho tu helaya kala kan ti ang mo DC officer DC mo addition DC ti ang ver te shiat kui na khan hol liya na te muala mitam tak om the na tura kan in ko kho mata chuan lak na man tu ram man tu te kha kan negotiate kan soi ho thina ni mase helai son khatian kha om lava ta aru karalin kami ram nei tu ko nelo ram nei tu nan sot le chon te khatian te khan
an tia tiam hian u chuak takin an tia ni e kha chiang reng mai a chuan khat yang ani lai khan tuna hian zot na e om thei thila oma chu atakani le ni lo ke ni chon record kan nei lava bank record te kan va en thei lo amai ro chu tuna kan thu fiat te hi thil fria nia in soi te ne na tang kan fiat ta chuan land acquisition kha ramla naturatan khan man mo bakleng in an ti kha preliminary notification he dan ang taka malak na masaben ani trina chu May di som panga sang di som di panga khan chua ani chuan chuminua chuan an han ti chawa urgency clause then dia social impact assessment study te po ti ngai ne ang zong ka an bypass veka aman mo thak ti in urgency clause an han invoke ama se kham an ti dan te po kha declare am taka omani chuan an han ti chawa man mo takin an han ti chawa chuan thandi emoleka an in pek felale lam ran acquisition reng akal phung pa ngai chuanin kharu patanga kum khat le chan bete akal in preliminary notification po hi kharu vel avali traina enge motia chuan extend chi ponet kharu vel hi atlang kuin e mamo ani traina ni ani chuan thandi emo ora khan an pek fel veka achan chu rete en kim ti fal vek an ti fel ka chu tuin nge zat nge chan ti ve la ha e an ti fel ni turani chuan hemi compensation award order hi idrol dc kaltangin July nisom di pali sang di som di pangakhan an puang ane chumi a chuan ram nei tu te ming le ram exact nge an LSC mit number te square feet exact nge nia ram value exact nge nia chuan exact nge e solesian pek tu interest exact nge pek tu ti kha e ron chu chua tlapa statement fel tak ne chu ta chuan e ram tun ma a e uminga tuna minglar tak ina alei na te ming veka sia ani a chuan chung te ming chuanin compensation kha e award po sia mani ta ne anni ho kha hemi award nga chon adong tu te anni amai ro chu anni ho khan hi andua mi inan su ko mas YouTuber te le tu te ne mo khatianga e anni minga poisa dong tu ra di ti te po ha an lo fred wa ma se tiam khan ani rual si khan pu minga le pu henria mingin award kha poisa pe kan ni noi si ni an ko ta chuan hemi award ta hi ni something palia an dia chuan hi heta award ko pia chuanin minga in tlar du hi ma se kham ho ne na khan petalo chuan atu ka pu minga le pu henria account na han poisa ha an chung lu to vek mai loi si ni chu thil mak tak ani a heng te po hi soi fe thamatlinga chuan atu ka khana nan tia ba se an ni de lo ka khan heng pu minga le pu henria account te hi ai zol di si khan enge moti swala om pek tur aya pek tampal ani ting suan lamin an account na khoi set ei lo turin bank lama khan order lo va pele ni soya ni chu e adik ni na langa chuan
kha payment kha overpayment ani antia at pay tur ai tam pay kan yan ti box ya ma se DC nge ina a what order sian elaya aron ti nen khanin a in mil box ya DC ve khan order aswa what order kamian dungzui khan poisa kha pu mingale pu henria ne na pay account da pay luania overpayment a om theina lai tu ra kha Fiat ya mahara. Chuan chu mai chu ni lavin pu mingale pu Henry atena special power of attorney an lo sia. Kha ate puan dan mo chiat na omani. Sarkara stamp duty lut tu. Alut lo ni na lama. Eng te poi register ngai stamp duty te po pek ngai ani. Katiam Dungzui khachuanin sum tam tak sarkar account state sarkar account stamp duty value tu rani lai khan crore enge mozat tu ve tu ni lai alu miet lo ni na manga chuan khatiam kha ani lai khan tin an power of ton ne chuan publica aram nei tu skolaiat Lengpui mi te ne na te atonga ram lei tu khan cheng bible se somsari hi ka chan tu rani apa songa ka pu henria Kotalut turani antia Henry kotalut turakha amount dan soino abang so tinia chu afiat sa veka e bible che zale som pasari le nuai som wa chuang fretani khatianga ni lai khan hey an account da kha khoi chet thi lawin an va dak tir le kota ma se Henry account he chu khoi chet hin na ba pe le ne Sudi wajon public account thay gọi chụp tuần sinh hiện khởi chết phần là vinh là đã đi thi khao thiêu integrate public anh đây na trong bồi sản đồng tu name ina asoy anh ya adik lo cái này chọn bank cả thì cần phải verify là mà cần phải lo mà sẽ su chút hin fiat sinh ý này in fiat thế nào anh soi đàn anh ya chú mang nghe ZPM làm tê an in soi fiat ta sa boka account ta hi pu mingale pu henria ne na hianin an don tur ai tam lo pe ka kha ani tak kem khat yang kha alo theng tak kem ti kha mi han chang se da kan du'a achan chu hemi awat order hi adik lawani chuan siam chat na hi tu hi la lawa an lo siam re ka ni point chu ta chu han soi fia se la tin thil fe takina asoi anga puminga account hi khoi chet phal la ni si la pu henry account zo kha khoi chet ala an han da le thu mai te kha atak takani si chu eng ti sia ne puminga chan tu kha bai bel se somsari tinia puminga ka na khan bai bel se somsari chian thon bok sia abak zong kha chu pu henry chan tu ra ni chuan abak zong khan an lo pe tamani chuan pu henry chan tu ra ton khan e lak le mai om tak ani lai khan pu henry account ta hi khoi chet phalin an da le loi si ni te po khan soi o ma hen te hi adiken thu dik hi mi pui te sia ta hian ron soi fia ve sia ma tha em ti kha kan ZPM foi tu te voina ka zo na ani tun laya kan ramathil thleng mikin ngai vel Indian Air Force in Lengpui le Sipiram an ho tur chung chang pon chona huna min troi om na lom thu ka soya kan ram himna turata na ZPM party in trilofim tak pu chung le ram lak dan acquisition dan tik taka IAF ne na ram ho tir tura amhalak na kanon puang chuak do na ni zau taka min pon zar sak turin kan nge hal bok acheu pakhat na atirin IAF te hian zo puitlang theria ram lung le ram acquire an duwa the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016
atoi zong in MLARR Act 2016 manga mala antum zeta nima sela ni thariat sang ni som poriata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena Lengpui tangram akwer antum chu andu lo thule mun rem chang an zon zel thu thenin le mun zon pui turin Mizoram Chief Secretary hi anon nge ni ni som panga thasari sang ni som pakua headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena Lengpui Airport chevela le lungdai tlang dunga ramduang an mu thule DCI zol chu mala turar khiat tir le no objection certificate te an mamo thu a khiat tira Revenue Department chuan niriat thasari sang ni som pakua khan DCI zone hena khiat tir na pe in atul anga survey tu le report po headquarter Eastern Air Command Silong ne na submit vat turin atia IAF in Ministry of Defense atanga in principle approval an hu thuai chu thil tul tak ni in additional DCI zone chu single point contact among tur le technical area requirement thila coordinate tu tana mang turin MNF sarkar khan arwat ani ni somni paruk September sang ni som pakwa khan aizol DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza somre panga per square feet ani thute in principle approval om to thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lo baren len ania khotol mi te pon har sanan siam lova environment clearance le rehabilitation po engma tool ti tool awmlo ti in lekha athonani ti chuan additional DCI zol chuan Command Air Force Defense Office Silong hena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athon ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF lekharon thon ni som ni pakhat tharuk sang ni som pako ami be chan ani thu atar langbok ni thakwa sang ni som ni pakhata DCI zol chuan Defense A State Officer gawati nena GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu tele khotlangai ote nen until put te soi ho puina meeting bo ni som ni panga thakwa sang ni som pakwa an nei to thu te het tin boka hemi tum hian an put te soi sel an nei te ram document le record te uluk tak en di kho ani thu te ram man tur soi fel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a za thum te jani somnga te ania atopa ramman po an pom tlan theita ka chu chengza somre panga per square feet ani thu IAF ne na hian hriat tirani DC additional DCI zol puta indoor le malanga tura thun in sang tak pe ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma ala zui ta zelani Reflector Act 2013 Section 9 le Section 40 dan to chanin state sarkar chuan thunei na ani angin social impact assessment chu national security hil ani awang le aman mothla ka wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi tu ni thila sarkar ma salama po pek fo to thin ani ramchu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thunei na pe kangin ni som panga thanga sang ni som ni panga revenue department chona chuata a IAF te an man mo wang section 11 clause 5 in final declaration notification chuang ma a preliminary notification in a put te chin felnan thani chu IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu te nen anin biak ron fel to thu an soi wangin thalsak anni Revenue Department nena IAF le DCI zolten final declaration notification chu tura an ron dil chu Revenue Department chu section 11 noyam hala tu te ala felem ti dan in aphut anga khian masak adu wangin ni ko thasari sang ni som ni panga khan DCI zoli lekha pe in zona siam in Revenue Department chu an thil tu te adil le te ani
ni som panga thlasari sang ni som ni panga DCI zol chhan na le kha chuan ram nei tu terem ti na tele chul dang te ti fele ni thule section 40 clause 4 in malak da tu ra soite tam tak zo kim ani thu te soin section 19 mangin declaration final notification chho tura adil chu preliminary notification chho ni som panga thanga sang ni som ni panga tanga chiara ni som ruk pani na ni som ni pasari thlasari sang ni som ni panga revenue department chuan final land acquisition notification chu a chhuata ani ti chuan final notification chu ani ta ka wangin land compensation award crore za som ko pasari noi som sari pariat singa sanga za som nga panga chu defense estate office gauhati in DCI zol account na a deposit to thu chu DCI zol ne na ni ko thlasari sang ni som ni panga khana hiat tira DCI zol chuan ni som ni pali thlasari sang ni som ni panga sarkar approve adil ta boka sarkar chuan DCI zol dil na chu uluk takin a zir chianga honorable chief minister pompui na in ni som ni pakhat thlasari sang ni som ni panga la ni in honorable CM na pompui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam a khan DCI zol account na hian sum hi thun fel alo ni dei to honorable CM approval la atanga ni kuana ni khat thlasong sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in he mini vekian DCI zol chuan order for possession of land chu a chhuah zui ve ta ani hemi chin hi apoi mo zual document tam tak a oma avaya lak chhuah vek khan hunte a heka anin nin oma po akal theya apoi mo zual a connecting ho kha tikhan kan han la chhuak ani isoi zom zelang u honorable chief minister in approval apek chungchanga angai dan han soita ila he thili kan hriat vele aizol dc chu local puizui to lo turin hriat tirania thil omzia zo ofia ani nu in a document kan kowa chung document te chu en ani nu a sarkar ma salam huna thui tak kalpui aloni to ti le sumpo sanction ani to ti hriat ani ta a Mimal ram nei tu te le alei tu te inkar thil ani awangin achunga ron nang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai to se ti in CM na file athen ma ni som ni pasari tharu sang ni som ni panga Lengpui le sipir aram le na sum chu Mizoram Rural Bank aizol DC account na an lo thun fel der to ani ti kan soilan to kha sarkar ma sahun laya an lo ti to tele ZPM sarkar nuwa revenue department in film khur thei ang pera akal pui dan enin ani ang akal pui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tur tam tak a om nge yanga mi pui te pon thu dik khria thi kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chui tir nge kan du ani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian revenue minister kal chok ta pula road ki ma treasurer MNF j headquarters ni me revenue minister po kumngalai lo ni tole pula nun mo chongo MPCC Senior Vice President te hi ani po hi sang ni som pako tanga sang ni som ni pani chunga Mizoram Chief Secretary lo ni kha ania ani po hian soidu se chuan soitu tam takane yanga anni pani hian CBI a hian FIR thelun nei se kan dua kan lo ngai chang don ani an thelu ngam lo ni chuan enge mo hlau an nei nia kan nga yang an thelu ngam ngei po kan ringa IAF ram kai noya mi puiten thil dan dik tak kan hriat fi pha thei don ani uluk taka dokumente han ena han chuya an lo in dor ton to dan te ane han en let hian MNF sarkar lai khan
an lo ti fel thui to hle a an kuya an phuna tuyan pe a lo thei mai turin engkim kha an lo pe to ni MNF khan IF ne na hian chatu na tan Mizoram leilung hi an lo khal felvek thei mai don ti na alo nia mi puite pon kan khelo review mai thei ani si phir le leng puiram chung changa aram bik thila minglanga te hian puro mingliana Lengpui area le puzoram thanga si phiram garden pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni hi sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om vekani heng ba ka hian he thil ka inhoi khe turangai politician te MNF ministry hun lai ka inhoya le indor ton nakal zela a heve thei turanga kan ngai ta chu pulal ror kima ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kal chho ani Puisram moi ex planning board vice chairman hian rangzo kamhala turin DCI zol anor thu kan hua tuna congress party senior vice president nimek pulan moi chongo hi MNF hun laya IF ne naram khal tuma mala khun lai khan ni som pani thani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakhat chung kum thum chung ni zoram CS ania khati hun laya DC ten call tu GAD chang tu chu puzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an puang don ti chu kan nga ta thup mai ani MNF sarkar in ram khal tura mala ma alulak dan himlo te IF ne na indor ton na te hi apulunga khal tuma indor na outright purchase vek ani Mizoram in hum him na kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te hi an indor na kal chho reng akan soilan ani lomani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hin ram hi khal an lo tung le ani anin do na an en khan IF ina le kha anon thon te Mizoram sarkar ina thon te khang reng akan outright purchase ti hi alar maya ka chawa article 371G au puina CMM tu MNF party te hian ram him na soilang du mi lo he tiang ma lo la hi nationalism keng to party in tingam tur an ni zel donem ni Mizoram Land Acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan act no to po kha atul na nga chuan man the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR Act 2016 hi 2017 a khan Mizoram man tla kan ni lowe ti in high court in an nola nol ma sela thil tu la chuan man kha an rem ti thawani atira tang rengin ramlak tur hi tin zone nei sa ani ti document atang te in a khiat le a August ni sang di som poriata Mizoram chief secretary ne na IF ten ram an mo thu an thena September ni khat sang di som poriat hian Lengpui ram nei tu hian CS ne na ram ani thu a thlen nga la ni som ni pani January sang ni som pakwa DCI zol CS ne na lekha athona phei chuan he ram pani ba khi Aizol district a hun rem chang dang aom lo thu azia khielani August ni CS in IF ten ram an du thu lekha manga DCI zol a khil khan anu loka mi pakhatina ramma nei thu aron hril nol mai thei te kha mantrang ei tum te hian uluk tak hian engkim hi atira tang hian an lo ve khiawani lo mo ti hi ngai dan thei ani ni som ni pan hi January sang ni som pako a DCI zol charge la tu in CS ne na lekha thona phei chuan
Aizawl district a Lengpui ram ang tluka ram rem hi khoya ma hundang a lo ani atia chu mai ni lovin Aizawl district a CP range CP tlang dung khi atlang a sang berani ati bokani khatiang khan tin zone nei ranin ramlak tu chungchang a po hian ma an lo la ni ZPM sarkar in thil dan alo hriat azir chian nu in MNF in hralh alo tum dan outright purchase chu ahim lo zia ria in lena question dan ang thlapa malak tha ati angin malak zui anita a tuna IF teram lakhi a ho tir len lis kalphung kalpui tur alo nita ani Defense Ministry chuan form of sa mangin rule 7 manga anron deal huna state sarkar chuan rule 7 clause T clause le clause A mangin a ho tir theya outright purchase chungchang hi ngai to che ngai khop maya Mizoram revenue dana mo len acquisition dana mo outright purchase om lovani notification mangin chief secretary in munzim te kong lai tur enge mo Aizawl khopui chunga amo special deuh takati ngai ram zim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve china ni mai theya amaro chu hetianga ram leilung mun poi mo lu tuk le zau tak pek na turata na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amak kan tia ZPM sarkar chuan hei him lo wangain March sang ni som pakhat sang ni som ni panga a assembly session a revenue minister in right to fair compensation act 2013 aput lua house in a pom tak dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai tu chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai tu chungin ala lon chhota ani ZPM sarkar hilo piang lo ta se Lengpui ram le CP ram chu len acquisition dan po zom mu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana tan IF ne na hian alo hralh don ti hi anin dor dan zong zong a hian a chiang ani eng thunge an soi ti te kan ngai changa press conference te an ko ta a nimina congress pon kongzo te anan hoi hon ta a kan thil ti dan kan chiang a an du te han soi phot se i ngak da yang kan tia voina helai mun a hian zoram mi puite ne na thudik kanan puang chok ta ani dan ang taka IF ne na rami ho tir tur alo ni ta awangin Lengpui le CP ram hi DC Aizawl kuta a ta ani tuna hian chulai ram chu khulai ram le khilai ram chu tu kuta ngai ta ti chu dan ang takin DC Aizawl ram la tu tura thune na sarkar na pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta ti na ni chu IF kuta list a ho tir tur chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkara aron deal alangai don chu ani asoi masa sa ten an soi oi wang ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in chiang duwa a supporting documents zirchian induni pon MJF fraternity big tan chuan pek kanin huamani ulal doma kai hoi sarkar mi pui sarkar hi heram leina thila hian akut afai le a kan chuan kan chief minister pulal doma hi kum som ai ri CM tura kan voucher ani boka he thilai na kut afai ni ti kan ria a kut fai lo angangai kan omani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui ko to om kan nia politics in beina ringmuta he thili toblo se ti hi kan du thu samani tu te he lange he ram man hi alu ti te tu te nge man tang e ti te hi mi pui khet chak zong tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be se
IF เตนะเลี้ยงปุยเลสิพิรัม defense ที่ละอันมาโมทัวฮิอันอินเดียสงการชวน air defense สตานอามาโมเลตีผัดรัวเลยนี่หรอวะอามารถชูสงการเขาโตเตเล IF เตอินโดนะฮีอาเซียกุลุกตะการเชียร์ยันลุงอัดเชียอันนี้เองติงเอกันรัมดานหิมนะ Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF in an soi 14371 G te po kan ram him na turatan hian an lo lek lam mi lo le BERF 1873 chuan in line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phal lo na te tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram cheng an ni lo chuan Mizoram aram pek a phal lo ani chu tiang khop chu kan dan te hian min hum hima chu tiang ani la ya an man ro soi lar em thin te nam party in ti ten soi po an soi ngam lo mai hi amak kan tia tin outright purchase anga thui da mai ma an lo la to ti kan an hu te hian alung chiat thla ka apoi em ani chu wang chon voina press meet te ma a kan thuron puan so hi azau theyang berin zoram mi pui thean ria sela in pu mo na satli ringota politics bola top lo se ti hi kan du dan ani zoram lalpan mal som ro se kan lo me tin alom pui chu kan ti to panga akha kha tun truma kan thu pui chu anita mani ngai dan te han bel ta ila mani video siama chuanin kan ngai dan te pokan bel te chu thiang tur ngai la arin oma nia kan revenue minister hi ron soi fi tur ka du berani a puti bc kha working chairman on Lengpui airport chungchang borvel khan ron soi to a kan revenue minister ina press release ron nei hi kalo nga khlel khop maya aron soi atanga chiang ta chuan MNF hun laia malola kan iji churon chiang ta phota adot le chuan hethila hianin tuna Mizoram Pradesh Congress Committee and vice chairman ni and vice president ni mek a senior vice president tizok te ang ni mek pu lalun moi chungo chief secretary ni lai sang ni som pawh tang sang ni som ni pakhat in kar lai hon boi pui zela lani awang in hethila hian thilom ji chiang takin a hriang ti te pawh kha aron tar lang boka chumi ni rual ro chuan ke karil rual om la betla da chuanin Mizoram sarkar kan nei mek ZPM sarkar hianin Lengpui airport hi Indian Air Force ko ta hlana tumna kal zela khan ai muram view boka chumi ni wang chuanin hethila hi an kalpui tlang ta ngai na te pawh kema chuan kan neia chumi pelama chuanin kalpui tlang lo thailo din hmuna an din wanga ani ni ro se ti ta te pawh ani ina ngai theina tur te pawh omanga chumi pelama chuan ram kha hral nilova alisa len lisanga kalpui turani nalaya hero hi chuanin thla chu tlem chuan ti mon nalai te pawh omanga chumi ni rual chuanin kanril ru hianin heti zong hi chuan betche lo chuan ka hria aram hral na sumle pai hi tutinge mantrang lo eng ti hi kanril ru hi chuan a bet lutukin ka hrilova direct purchase kan hral turlai hi kan uilai berzok chuni in ka hria chumi pelama chuanin mantrang ei tu tur te hi sarkar kal chok ta te kha hun lai khan hral felnita sela chuanin mantrang ei tu tur hi anom ngai chuan rin oma tundin huna hin ZPM sarkar noya sarkar noya hral ani ta ka hian mantrang ei tu tur hi ZPM sarkar reng anom karing lova achan chu tundin huna hin ei ru lo ber state kan ni eiruk na hian in nam hnoi an tum in karing lova loin nam hnoin lo tum ta sela chuan in than len kan thak le mai dona kan pai le mai dona chumi pi alama chuan in hetiang thil ho tham te te a an eiru duang ti hi kema chuan ka bei sei lem lova achan chu vaibel che za som le pasare pu henry nalem sanga lon mol chantur ami hi ane pui thei tur jing ami jok chuni dona amaro che tiang laka hen ham boi du in karing lova du te chuni sela chuanin a phong sel tu nia project sang sang hianin ei turte lep turte in siama tur hi tam tak omang ti te pokha arin thei ani chungte chu atun thumata na kan video han siam te po ni ta sela a party hi tran lampang hi kan nei lova ati dika piang kong dik zo piang thil dik ron tia ron hai lang ron pho chuk tu piang hi ke ni chuanin kan lam chang kan party tran ten ni meni ti te po kamin office sakta ula
ยังไงด่านแต่คอมเมนต์น่ะสวยแต่ก็จะเที่ยงเท่าวันนี้ติดแต่ปอกค่ะจะตายละช้างให้โอเล่ตุนชุมตาจุนคดีส่งข่าวลงนี่แหละพอดอเซ่หุ่นมันหนุ่มเวกโอเล่